أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli Müslümanlar. Çaz virida çiz vavol iman de şartarika iman de rugut şartunika sad peygamberih inanmış vole. Evvel Allah taldık inanmış kana, malaikirih inanmış kana, malaikar avallaha Allah taldı mahlukatar Allah'ına. Faktir kitabri Kur'an vahdla velikayi, peygamberih kadar kısmettir ve kıyameti kusud duvancıdadı hadakni inanmış kana. İm harsa imana vakasti çarasuz inanmış kana kani şart arıyoruz. Ve hakni kelime şahadati eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Allah sadece Muhammed peygamber hakkılaha za şahid valiz ve Allah'a kelime di qedlaha payunani lozuki peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak peygamber. İnaçes çircez ve Allah Teala di insanların patav peygamberar için kanitir lukar qurnuva ve habruh inanmış kun im İslam di iman di inanmış bili şartları kasadi vaciblu. Ve nagasa kasti koz da kurta peygamber de aleyhissalatu vesselam laha gafar hada gozata Allah Teala din kelime yar peygamberarni sadni qeyd khanwa sashmut khanwa habruka sad qonni koz da kurta ada iman durust jezvaç ada iman Allah Teala de qabul zvaç havila peygamberih inanmış bunu vaciblu meseleye ve hadak çünkü evvela inanmış kanı kanzva ve çirkanı kanzu çok peygamberih hikti şartlar sifatlar abur avata ve çiz ve peygamberar Allah Teala de insanları aradı kana sa günah nikoçir viride çeşnejda mihi aqullu kamallu vir patar aqalta hakti hadla çeşneqa çocda hakti insan arıyoruz ve habur harsa biçin zamanında insanları arada Allah Teala'dan kurna ve habru din tuhan Allah Teala'dan kalam kelime yar insanları vaga qarno harsa şey çes sifatra çercez ve hada akunra ve ha peygamberih ne biçin hakti binel pata akunar qine pata hada xisitar habura çes peygamber hakiki peygamber terdi çercez abru kane şeriatın qine malum çok tiz malum arno ve peygamberarni Allah tera qurn ve hakti Allah tiz qani lukar esiniftis pajez ve rasular ve nebiyar rasul im elçi Allah tin elçi yasadla hadis çirkanı qanzu Allah tera qurn ve kasya etim dişehlikum mümkün tuş etim yaz ve azad Allah di biçim buyruğar insanları agaqarun patal raqurn ve insanları ardıkkan ve hakti raqurn ve kasya ve nebiyar lahata haburne Allah Teala'nın elçiyarız ve insanları arada yaşamışız ve günahsız kanun şeriat kılet khuz veri insanlarız çipi amal oldu karar oldu çeşne kalırız ve mümkün Allah Teala pata abur anabiri sabuyru atum mümkün tatu ama abur şeriat kılet khuz hadaldı insanlarız çeşne kalırız hadaldı Allah Teala'nın dindiz everiz ha hakti vezife habrun hakten diyoruz. Veri salla qaşurdu peygamberar Allah Teala'nın elçiler vişni qanı da uzur peygamber kanwa abru arada pud vişni tsipud rasullar. Ama bur nebiyar. Ve inal çine bilikla havol peygamberlik inanmış humpatal abru çpi sifat aravaz ve abru çpi mucizat aravaz ve alamat aravaz ve çez ham peygamber tirçal şaksu çir humpatal. Vaçi Muhammed peygamber dihne aleyhissalatu vesselam akti mucizetar gızaf kana ve abur viri çaz hadis ra İslam din tarih din kitab ra çav agalna çaz çiz ve ha mucizetar ağzur oldu mucizetar kan ve ama çaz çirkanı kanzu peygamber din viridlani çehi mucizat Kur'an tir çav peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselam viç ilim hakten çehi derecede katma viri insanlar ilim di kuvvet ilim di Saki Allah qudri gazwa zaman yazwa hakila ilim di hakti bir patar qawajiblu wala wazwa ve Kur'an viç xilaq liz ilim yazwa Kur'an da hak
دين شريعة إلمار نقشوا وحق دنيا تخلص آخرات تخلص أبيات تخلص على قلو ويري ساكت شير بيلر حنا أقاسو شير جزو إلم دي أرد الغنوة شخنار أبور إدلا بيليك أغزون قد بشيس بيليك محمد پیغمبر دي عليه الصلاة والسلام الله دي وحي قچونا قرآن دا أوز خانو هاتشير بيلر أدلا غيرني أما إسان الله تيزاك ولا خارني پیغمبر دي خانو مثلا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چال تیجی رخات تیجز و طبیعت غلاز ترارخ غلاز حتی حیوان رخ غلاز نهاجا رخاده چالاقات نهابرخ غلاز اینان مشتوشیر insanlar çalakhan patal hakni inanmıştuşir insanlar patal adka Kur'an dikenu peygamber de aleyhissalatu vesselam bu işaret oldu var payavuna gal Kur'an'a ve ilk masa hakti mucizatarni insanlar kalor velik peygamberini Musa peygamber İbrahim peygamber aleyhissalatu vesselam zalum paçah namruda tsuz ve vaxtunda kudalhana Allah tiyam khana tsun qene ha zurba yalav din qene hamsa salamatiz ama ona su hada saz ziyanı ganaç. İm hada mucizat rika sadyazu. Musa peygamber de velik keçiz ve Allah te ve talabna hül epatkhana quramata Musa peygamber için xalqni galaz hülin apataza qayjna. Amma hada güğüne hamriq idulhuz ha xalq tergidulhuz güğüne ve firavun de quşunar o hülin yuqalaqatala yad egis khana ve viri haquşunar batmış onu. İmni Musa peygamber de mucizat rika sadyazu. İsa peygamber de keçiz ve pis neçakan var iqidaç kıdaltan ve insanlar sağar qiz sadavani sağar sadavani kömekticiz vakti insanlar sağar qiz hatta aludu ki peygamber de İsa peygamber de Allah ve talabna iyi insanlar olacak ka hakti ve qiyar düşüşar khaydi İbrulani gayri peygamberik çpi layık biler xesetar ve saki habroz sifatar lozu hakti sifatar khun lazım Peygamberin sadlaha sifat sidq yazı. Arapça lol im lahaç ol yazı hak ol. Düz ol, gerçek ol. Yani peygamberlik ida aksitir sidq da sifatini aksitir sifat ida aksitir ama kizb yazı tapararo. Veri peygamberiz sidq düz ol, gerçek ol, has yazı hamabruh ava çarasuz sifat yazı ama kizb tapararumu peygamberiz hastuş. Peygamberik aktin haset avaç. Uçilat peygamberar aleyhissalatu vesselam abur Allah Teala di insanları hakikat aga qarun batalara qurun ve insanlar yazı. Nagah abrasa tabaqat hata insanlar habruç Allah şeriat tekni iğan qidaç. Havila Allah Teala di habur hakti kutuk tuşir taparrika ve masa iktin hasetrika khanwa insanlar yazı. Sadaka abdi fi kulli ma yuballighu anni testiqariz ve Allah Teala di ziluk yani peygamber hakya adı veriluz ve gafar hakya ve adı köz veri uç aga qarzvatini adı abur bir gerçek gafar düz gafar yazı. Ve hakni Kur'an'da madni hakti mana ve gafarluzu ki Allah Teala di Bismillahirrahmanirrahim ve sadakallahu ve rasuluh ve masa ayatta ve sadakal mursalun. Allah Teala hakya ve adan peygamber ve biri peygamberar hakya ve hakti ayatlarını gizva Allah Teala de. Ve qad laha sıfat yaz ve peygamberiz khastir amanat. Ve amanatiz aksitir sıfat yaz ve khiyanat. Amanat uçla açalı. Veri patarqa ihtibar gijeda ihtibarlu insan vefalu insan de uçlu huzvat ne uç izvat ne veri hakrara peygamber de yağunu jeda ve adı huzva gafar veri düz borazva. Sabahtonda ne adı hain ol aradal qidaç. Ve khiyanat im hain volya insan de guzva gaf khayteni çoravon kutunz ve iqrar çoravon ve masa ihtin kutuk tavur insan riz illa ki peygamberiz kutuk tavur yerli kutuk tavur xesetar abruq jazvaditosh. İhtilatni testiqarız için ayatta Bismillahirrahmanirrahim inni lekum rasulun amin. Hakikatta peygamber zara qurun ve elçizi am amin kasyaz ve bir patarqa ve fallu ihtibar gıcıda. Ve masa ayattani
Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe la yuhibbul hainin. Allah Teala diz haqiqatda hain isenarda kandaç. Ve pudlah sifat imyazu tabliğ. Tabliğ ne? Allah ti çi peygamber diz ganva peygamber rez ganva çirbiler abur insanları agaqaro. Tabliğat khun insanları arada. Peygamber diz u çizvata Allah ti diz ganva çirbiler insanları agaqaro. Habur viçin rike khana viçin beni de khana çünü kharna insanları aşkara tavuna suqun peygamber rez xastuş. İdaz aksi sifat yazı kitman ham lahaç alihi peygamber ava çirwal Allah ti ganva ham sadazni aşkara tavuna sadazni çir tavuna jvorik ekhne im peygamberis xastuş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harsa peygamber ve illaki Muhammed peygamber aleyhissalatu vesselam mağarada adaz Allah tin pata buyruk atal İslam çukurun patal sifte nubatte için xizanda muqaqleri arada dostları arada hakni Mekke ahaleri arada ada tabliğat tuhan din İslam tuhan hiqon içi xanatani hiqon adam ile düşü şarxanatani ada aqolaq aqozarnaç ile ömürde ham tuhan insan riv din İslam aga qaron ve hada pataqa Allah Teala din istiqarz ve Bismillahirrahmanirrahim al yevme akmaltu lekum dinakum ve atmamtu aleykum ni'mati he ayatani Allah Teala dil huzuki Allah peygamber di köv veri din akqarn olhana hakti manadi ayat gizwa yani ada Allah degan ve çirbileri kassa şeyini çünüktüğünü veri insanları aga qarn qudlaha sifat şi peygamber xanıqani hada habrus çarasos xastir fatanat yazwa fahumlu vol aqullu vol gavurda qun ve insanlar gavurda tun ve idaz aksi peygamber da xanıqani am yazwa baladat fahumsuz vol aqudis qiri vol sa çir vol insanları aga qaris alaq tavu ibur peygamberis xastuş nagah ihtibur khayta abru din İslam insanları aga qarishdaç gavurda tojdaç insana hakti aqullu vol tamam vol aquldin tamam vol abruh xanık anzu ve gaflat Allah herkela Allah'ın saymaz vol üç koçi fahumsuz da kaz peygamberar jeda insanlar tuş abruz i xesetar xas insanlar tuş ve i kardiz dalil yaz Allah Teala di Kur'an'da nitestiqariz ve subutariz ve Bismillahirrahmanirrahim ve cadilhum billati hiye ahsan Allah Teala di abruz buyruğun ve insanlar düz riqalğun peygamberiz im habrun saki qısan olaq yazu ve inal mat seferde tikrariz ve peygamberi xanık ani qud sifata ve hum mümkün tuşer mi sifatar ozu vaciblutir vacibtir sifatar ve mümkün tuşer yani mustahil hum mümkün tuşer sifatar ve bu mat seferde rikala Allah tumpatal tikrar qida xanık ani sifatar sidq amanat tabliğ fatanat ve ibruz aksibor kizb khiyanat kitman baladat ve gaflat i sifatri mana yani sidq düz vol gerçek vol amanat vol ihtibar g'iz kon tabliğ insan riv din İslam din saki Allah Teala din çirbiler aga qaron ve fatanat fahumlu vol ve tapar arkti hain volkti insan riv saki çirvol aga qartavu hamjwa erke khun çinu xaron insan rika ve aquldi qiri vol fahumsuz vol ibur elbette Allah dikayarga kon Allah aludon saymaz vol ibur peygamberiz xas sifat artuş ibur aksibur Allah Teala di hak avun bu insanlar ha peygamberin riqel düz riqel jel bu patal abruz biri qısan sedi xesetar ganva ve cüre xesetir kabur bihi avun ve ham Allah Teala'nın kudret yazı ve peygamberi mümkündir sifatır kam ama insan rıhni avak ola xar yazı mesela sa peygamberar devlet havabur xo mümkün ya sadbur kesib xo mümkün sadbruh ama insan rıhiz azarar xo mümkün ibruka Allah Teala di peygamberar xenvatuş ama insan rıhiz abur neyniz ve tünik suni yaliyagun vir ibur xarse niçajız ve galahcız ve ama insan rıhiz ibur viri xasi peygamberiz
ибрука Аллаҳ таъоло де абур хенвач абур авазва ибур хабруз мумкин сифат харезва пайғамбар Аллаҳ таъоло де чин Қуръан дани идан ҳақин далузу ки вора қурдал дини чина пайғамбар ара қурнватир абру ненни изва базарал нифизва саки инсан риз хастир қалахар хабру вериқ лет хузва фа бязи инсан ри хабар қо мумкин у чиз бес Аллаҳ таъоло де абур иқалах ри хенвач садлаҳа де Аллаҳ таъоло де идал де абрун дереҷа қалурзва пайғамбарар ама исанар хиз галатни изва кусунни изва саки ненни изва абрух вири эҳтиёҷ раватани ҳасавақтунда абур Аллаҳ таъоло диз савақтундани асиж извач Аллаҳ таъоло вилик ҳамеша Аллаҳ тиз қулуғиз Аллаҳ рикеллаз чпин умирка чермешдава ва идал де абруз ама исан риз ада чешне қалурзва нагаҳ и эҳтиёҷар пайғамбар ихтакат Аллаҳу вала ам Аллаҳ таъоло де эҳтиёҷи ка пайғамбарар хенва ҳабилаи абрула ик олахар алақ нуаде ва пайғамбар эҳтиёҷар невозва вири герехтерше эрни хабру чпи амизва ишамишезва умирқилет хузва хизанар нижезва ҳақиқатани абру дин исламни вирдла кивиз вирдла маҳкам дист хузва ама абруз вирдез сан ҳакти чешне қалурзва ва пайғамбар де алейҳи салату вассалам вичи ҳадистани лузва кекай вирдлани чехи имтиҳанар балаҳар пайғамбари эхна ахпа валири Аллаҳ тиз канитир лукари Қуръан да абру какенва ахпа хабру зухшарва абру ва хабру зухшарва абру яъни вирдлани зурба имтиҳанар Аллаҳ таъоло де хабрун хиветвазва ама абрун қилел нага ҳактин имтиҳанар ҳактин читин вилар атата абру мумкин вири гадарни хизди Аллаҳ ти қадниндиха алқуи ама алқуи мумкин пайғамбари мадни диндал кивижезу пайғамбарар ҳиқон абур имтиҳанар абрун қилел ататани ҳиқон читин вилар душушар ататани ва ҳавила мадни пайғамбар де алейҳи салату вассалам вичин ҳадис талузу ки Аллаҳ тиз вичин лук қанхаи вақтунда гузаф ада адан қилел имтиҳанар ғида адан вайзар дин вон хумпатал ҳиқон киви хаитани ҳиқон қилел инсон де читин вилар душушар ататани нагаҳ ам Аллаҳ ти хиялвариз вайзариз хита Аллаҳ тиз ҳама хуши Аллаҳ таъоло де ада имон маҳкамизва ҳама вичин қаюм виле кутазва ама ҳаса вақтунда чирхана канда пайғамбарах нахуш вилер неча вилер жезватани ҳиқон дард абур ҳасватани савақтундани абру чпин абур абру чпин дереҷа ауз аваставул Аллаҳ таъоло де изватуш Аллаҳ таъоло де абру дереҷа ҳамеша вине хизвада қуи Аллаҳ таъоло де час маҳкам дюз имон гана сан ҳақиқи Аллаҳ де қабул изва ҳакти инан мишвал гана са пайғамбарни хукуттавни вири пайғамбари инан мишаз ҳабибуллаҳ торган ва пайғамбар алейҳи салату вассалам Муҳаммад саллаллоҳу алейҳи вассалам ам час вирдлани параканхана ҳадан шариат истиклухана рикин сидқида ҳадан шариат қилет хуз чалагаънвавал ва пайғамбари вири шартарих сифатрих инан мишаз ҳақ қилет хура амин вассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.